Moremogolo. Dumela motho wetso yo go amogelang yo ke Tebo Bokamosi mo Moremogolo reality talk show teng ha re buang go arogana maele, re buang go rutuntshana, re buang go leka go kaelana mo botshelong bo re botshelang re le batho ba borre. Gompieno re tabe re bua dikgang tse di leng gore they are currently being talked about mo nakong e re leng mo go yone gompieno. Ai o itse go utla ke tshega ka gore kgang ya teng ke nngwe ya dikgang tse e leng gore di a makatsa ebile tautona wa rona o ile a bua ka kgang ya teng a re monna yo sa betšeng o bo se kwa sa bohelo jaanong ga ke nosi ke na le morwa rre a go a ipolele le ene gore tere ha re tsana mo dikgang tsa gompieno ebe le mo itse morare yo bokoa no ke a ka leina hala ke bidwa gote Minister Arnold mishimona ka ha tsopong ka hale moshimano wa ke tswa ko mo ine tlala go teng engwe tona na ba ibitsa ba re swegisa so ya ke monna hela wa ha ke atsa ska bata ga ba ka nyare ke tsenya sampa ke le nosi hela ke nosi mme ke nosi ke teng ke go tloela seng ke batla re bue kgang engwe ke ya gompieno gore ra be re tontsha musika sekhurumelo ga te se prisi dulerra ke ha ile gore ke etse tlhopa ke lemogile sengwe gore mo tsamaranyane hale gona le sengwe so ke lengwa se poster recently o bua about a book e leng gore o ikwadile e leng gore e bua ka dikgang tsa marato kana matsalano ka tsela nngwe and buka teng o ibiditse wa re ke yone Guns and Roses. I was like hey bana go ha re ta shoota movie ya ke be ke ipotsa gore bana mo no tota sente mme le gale makete ke mo utwa sente gore a re sente di khantse go iragala re ena re na kongwe ke ntse hala ka khona le mo ga re bontsi jana ko malapa ga tsoga kana re hela re raga malapa sa tsoga we end up building marriages that are not healthy but then we don't have a guideline towards how we should build those families. Okay. So I ended up saying to myself we get into relationships that some of them already bring guns to those relationships. And so we end up having the polano tsa batho. Guns are not only referring to it's a sign, it's a mode kana kere gore ke selo se leng gore se dirisa ele se kao sa go supa gore o khona tsana mo leratong bele hela le go bola ile le go bola hadise le sa go tsa sentse but the roses dira gore o khona tsana mo lenyano le leng gore o hela botshelo ja go bo phopoma jaka dithunya ya bona so ke la ka go supentsha batho the difference between lerato le siameng lerato le sa siama so that wena bo lebella gore o haka ya go bole ka go bona re me a lo ro ka o ka tswa yang go pota ka gore gona le few aspects tsa the red flag mo teng gore what do you learn o bona eng se len red flag in those aspects and then mo gongwe bo bona gore no mme monna tshwantsho re a itseya mosadi tshwantsho re a itseya that is what the whole entire book is all about. Nyama na buke re tshwantse re tere bo sampane ina di publisher rana ba hantse ba dira but ke tsa ke re mo January ga hela di 14 tsa February we are celebrating our roses. Yes, so ke le tswa me ke gore la ha mo relationship in get to ibile neng ka le tsa motho ka e balala partner ra gagwe so that bothe ba kgone go ikaga because ko morago ina la ha bo ikwala nteng gore tota mme gone ke ikale go bona ha o le nteng and then you get to see gore gone ba bona sente ga o gate sente ha kae lo tebele gona correctana and then you build a wonderful healthy family. That's a great one, man. I like that. Go ta re buka right re tere bone re tere ithuta go le go ntse mo go yone and one of the things that I want us to talk on ke batla re lebelle kganyeng ya petšho gore ka rao mokwadi kgantse tsa bo petšho ya ka go ntse go bua ka petšho yana tautonona a gatella maloba kganya teng a le go kopanong a bua gore monna yo sa betšeng o bokoa ya no ra kana re di kwara gongwe ra re ba fokodi ka o to thusa ka go ka rela o ka latlhela sengwe on that kganya go betša
nna ke nna ke ra batho ke bara ke re go betšha kana go tswa hela gore wena go define ile go na le gore ke neele ngwanyana t-shirt ya me okay ke go betšha be mongwe ka re ke go betšha it's an act of giving voluntarily. That's how I want to define it. Go betšha ga ke ba tere lebelela petšho e le an investment ga ke ba tere lebelela petšho e le kganya go bribe motho wa mme gore a go rate bana do betšha o itse gore ga o submit tender e o ta e winang ko morago dira gore o itse gore ga o ntsha madi mo pateng ya go wa neela motho e ka tswaele wa rre ka gore a ke re maletsi a kana re na le marato a ka ga o neela motho madi ga ke go neela madi o le Tebo ta ke se ka solegela sepe in return of that money because ga ke invest go betšha is not an investment therefore re tshwana ke gore re itebelele gore ke neela motho madi because ke nna ke batlang go mo neela madi go tswa go wena go fositswe go dira e se ka nna gore bokgaitse ya rona ba re ka gore ke tsoga le wena morua mo leswe ke kopa le wena morua go ntse leswe so ya no ke re a ke re ke kganya go gore bona gore morua go nna yang go na le kganyeng wa rona ha ke bua bogote gate ke ka tswa ke le chairperson ha Stingy Men Association e ba re tang go bua ka thata all right ke bara ke re ke a go belaela when I meet up with you o le motho wa mme ke kopa o tshela botshelo jo ntseng o tshela ke seo ga ke tjare ke kopa le ena today go bontsha re tshele tira go e hedile e ntse re twa ke ma pele ke ta dumana le wena gesa go ntse fila ke mang ke ke ma transport a go to work o ya tirong ha le wa tirong kana wa sekolong e ntse irwa ke mang ke seo so petšho tshwanetse in a complimentary thing into me the same way I say to you I love you so ha go ke a batla go tsa petšho bo re no ka gore le wena o le reka gore ke netse mosadi o madi tshwanetse in return a ire dio tsentseng jana le jana no a re ntseng expectation mo petšho ke a betšha ha ke thoke gore ke amogele sepe ko ga mme o la phakela o sona mo ena la 1000 ta go it's over accept gore it's over and move on with your life one tsitse because ga ba intsha mo di budgeteng one tsitse because ke surplus e ona nna yo na le bo me ba tshwane ke go tlhaloganya gore ha ke sa monele 1000 bile ba kana ba ra bata 5000 ba 5000 ga ke sa go nele 5000 yo matang every month o tshwane ke go tlhaloganya gore ke tshela ka seemo se ke na le sone ke tshela ka budget ya me don't come into me wo bata gonna part of my budget. One of the things that I realized ke gore keng bo mme bontsi ba bone they would want hela ha tsena mo botshelong ba gago o batla gore e nne ka re o motirete ka re ya nong gore keng ke ngwana gago ka tsela nngwe ka gore keng dilo tsotlhe tse nang tsa di dira ka no bua gore a tswela tshela botshelo ba gago ka hantseng ga botshela ka teng o simolla ya no go itira ke botshelo bole bona ntse a botshela ga tshele yalo ene o tshela the other way anyway ke pretense o dire irisa kae gore ke ba re kere relationship ga se tiro yo ara hiro ga wa hiro ke monna yole ke nkirialo ha o ra motho mo ra re tshela botshelo ba go ta ba rena kana ke ntse ke ra motho nthekelang gese e mngwe irase then go ra ga ntho go aha go ra botshelo ba gago ke ja ga bo garologano le ba bomme bale ba itlhaba ba re motseleng ga bo garologano le bone ga le gore na botshelo ja gago ke gore o dire madi out of intimacy focus on that but ha le gore batla go aga lelapa focus on building a family tsena mo relationship le motho o itse man date wa so se batla can we start relationships reach or what we want in relationships do you want to build a family or you are doing it for business how long is it for business state out from the start or right we are doing this for business that is why we end up having men ba banyetseng ba hela ba isa madi ene ke ne ke ipotsa ene ke nna ke bona on social media platforms borre bo maybe la tata ka re bona ba ventela mo go yona ba hela motho a bua rena ke nyetswe but monna me ga itse go isa madi kwa lapeng and I ask myself gore monno ha sa isi madi kwa lapeng madi a ya kae o itla le gore gona le ngwananyana yo leng gore o neelwa madi ya we need to look at can we correct ourselves as men we need to I believe that this is a turnaround time for each and every one of us as men gore but we need to come back to our senses we need to understand who we are we need to
to get back to the roots of getting to know who we really are as men. And ke ta gota mo go nte mo tsentse mo ke se morara gore kana gore la gore keng mo ga di-relationships mo re go bonang gompieno ke mo go transactional hela, that's it. Ke a go nela wa nela, that's it, we are done. That's why we need to define the purpose of the relationship. Ke batla go ara ba khanye bo me ba ratang go bua gore men are providers. Mo garle morara ka rona go ya mo netse borre the sense of dominion ile bo motho a re. Yes. That's why go te mosadi tshwanetse ra submit monna ai arate. Provision does not only refer to money. Provision refers to protection, provision of love. Oh yeah. Ga se khanya madi hela. We need to balance the two. Oh, that's wonderful. That's wonderful, my brother. I like that. Ke dumela gore re ntse re tsweletse re semeletse mo ganye e re buang ka yona gompieno gore sente re itse dikgang tsa gore mme botsalano a ke kgang tsa go betcha a ke kgang tsa go nna transactional hela, and that's it. Ra boa re pata ka hare no metsi o ska ba re fella pelo. Moremogolo re go amogela gape re tsweletse re bua ka dikgang tsa matsalano, re batla go itse gore tota motho wa re o tshwantse a itsalanye le motho wa mme kana le motho o mongwe ka tsela e ntseng jang. Re sa tswa go bua ka kgang engwe ya botsalano bo ileng gore bo transactional kana re botsalano bo transactional hela re be re hella ho kana re ra betcha and after go betcha go iragala eng and all that. And then now morara go na le kgang engwe ke le mogileng ke utule marona a bua ka kgang ya teng ya cohabitation. Ja ga ne re bua ka kgang ya go betcha jaanong ke batla re tere wele mo kgang ya gore nne yaanong kana go betcha yo batang Go betcha yo batang it's a personal decision. E le kgang ya gore nna ka bonna ke nna ke batang go betcha a me ke na le bokgoni ja go betcha ebile ke na le bokgoni bo ha ke sena bone gore la gore I shouldn't worry or bother myself much on that. Ka go bolela kwata tswala ka go bolela borre gore ha o sa kgona go betcha o bua for ditoga so that we ya go hella ona le motho wa acceptang ka sona le sone, because relationship we ya berekwa ga o temo relationship in and find a ready made man. Thank you. Behind every successful man there's a woman who have shed a tear before. Thank you for him to be where he is. Wow, so go and work on it. If you're not willing to work, please stay back until you meet a woman who's going to work things out with you. Ga nke gore ke eng ntonto tsipidi ra rutana wa nela ke a go nela re tsa makgato ka kgato nna le wena go ya go re batang go ya teng mme kganyeng ke morwa re ke batang gore re tsena mo go yone ya cohabitation. Bona kganya cohabitation we bona ntse jang mo go teng ke a huduga ke a go nna le motho wa me ha ra nyalana re siame hela ra nna nya ke batla re thalose ka tsela tse di harologaneng. Okay, sir. First of all, you need to define what is cohabitation. Because I'm not going to say bekenyana ya lalante ya bomme ekimanyana ya lalante a tsile malatsing a go a lefita ga re dumelana gore mosadi ya mo ta ke ska ka re mosadi mme ke tsana lene yo re batang go ga lapa mmogo we tlhaloganya yo ke batang go ga lapa lene mmogo ga se mosadi wa gago ke mme yo tshelang le ke batang go ga lapa lene. Okay. A re dumalana gore o nna ko Francistown a ga tsere malatsi a go a lefi a bata go nna le nna beke tshepedi. Do we consider that cohabitation? I think we need to look at re lebelle ka tsela ntseng jalo, but ke batla go yara bayana go huduga bonna le monna kana go nna le monna le nna mmogo mo ntweng engwe hela ke nngwe ya ditsela tse re nna nka e bona isiame. Okay. Ga le dumalane gore le nna hong le bata go achieve ka go nna mmogo ga lona la kae ka go nna mmogo ga lona kana ke toro ye ko pele ra kae. That's why ke go ra kere mme ye ke batang go ga lapa lene ga go phoso go ra nketele la ka ta tsa kgwedi tse pedi a le go gonna ga se mathata ke kganya gore a ithute botshelo jame ke eng ke rialo ga o sa ye go nna le motho yo wa go hella o tsana mo lenyalong le leng gore ka moso o tsoga o lemoga banyana ba bangwe konte ba no sa ba itse before tsana mo lenyalong wa go ba itse mo lenyalong because ya no ngofasa ga gore o nne le motho o mo lapeng full time ga o itse go kgorotha ga monna yo bise go gore o kgorotha a ntse ya
let alone that a re bua ka kganya character ga o itse gore ga ke tenegile ke actor ya go nga ke tenegile ke tsa sengwe le sengwe sa ga ibile ke go betsa ka sone so you need to itse gore ha o ya go hela o tsholetsa le go ga molaodi gore I do what are you saying I do too monna wa ha tenegile bosigo ke motho e leng gore o ntse jang le rona bo re tshwantse re ke itse gore bo mme bana le matsetsi a bone ga le mo malatsing a gagwe o itsa ja because ba ngwe ga ba to go tshwara ebile ga ba to go issue mo malatsing a gagwe ka moso ha o discover that mo lenyalong o pega divorce wa mosadi so o tshwanetse ke go ithuta character ya mosadi o pele ga le nyalana lona ka bolona ke lona ba le ka decidang gore a le ithuta character ya monna yo kana le ithuta character ya mosadi le nna mmogo kana le etelana for a certain period of time ba bangwe they can decide go nna mmogo because re savela madi a lenyalo I don't think that's wrong ga ke gore a ke reno o spenda o dira 2000 ko le nna ke dira 2000 ka ke re sa tse 2000 mo ara mo tsenya mo di planning tsa lenyalo it's understandable be re save but gape ke batla go bua ka kganya go nna mmogo the reason why ke batla go e bua ke gore o itela gona le kgantse dintse tse le gore tebe ke nna le mosadi mo ntu be ke hela ke tlhokagala ka go tlhoka lesego e batsadi ba go tlashana o ba o mana ke kopa re ire ntho tse di ne transparent even to the parents to say ba ga tshware nna mmogo le mmeyo kana le reyo can you do list of your assets ke ta ka into this relationship so that e rena go tsamaile mbogolo ne le mini wheel ya ga gore ba ga ke tsene go relationship ke ta ka kolo ya 4x4 ya segoropa ya borangolo eneng ke tsere kwa ke ha me ya no e terena go ke tsamaileng le itse gore mene ke rekile 1 2 3 tse di bonantse ke di thakanetse le mmelo re agile mo that also helps you guys gore ga le ya go agalla pa yano la itse re le tsana ka imwa la peng la lona ga hanka go ka tlhokagala le se go ka tsama bana ba salwa ke la re sa nyalana we need to practice an essence of declaring our assets to both parents no rona to both of us so that reason but cohabitation can be good ga na le purpose ga o hudugile hela o tsere o re merwalo mesobane ga go ka tuku ya go go bana ba go enetse bo ya go nna le monna yo le sena purpose a gona 20 years le sanyalana la gona di ka gompieno morara ke go tsana ganong ya ka gompieno ha o ka lebella wa ela tlhoko o tla le moga gore ba bantsi bo mme le borre ba ba nna mmogo ba sanyala and go lo ga teng ha o ela tlhoko bo le moga gore ke kganya gore keng ga ba ka ba re ya re kontleng banna ha batse ba kwala ditsetana gore no me re bata gore re nne jana ka gore re bata go ya kwa and go ga teng go be go nna go tsala gore jaanong go a jwelela mongwe le mongwe ke o dirang that because ke go mo go leng teng mo re go bona mo go yes batho ba teng ba hela ba nyalana thank God to Horomente because when I hela tsenya ra nyalana yes ba golo ba rona rena ra bona bangwe ba nyalana go moro ga le baka which is good but can you get it to us as young people can you define your purpose of staying with that woman in the house na go ya kana this is me ga ke a re go tshwantse go nna 2 years is enough gore bo ratana le motho nna le ene montu ke ta dumana le wena morara 2 years is enough ga tse pedi hela ba ga rona di lekane ga go ja ba motho montu for more than 2 years bore ke sampane ke ipakanyetsa go nyala ke nna ke ba ra ke re o lebel ha o nga ibile nna kana ke nna ke no samba shimane ba ditsala tsa me ke re ke ipakanyetsa go nyala so certain characteristics ya lo robata on hala plan ale nyalo so you have to cut them off focus borre are focusing mo se re spata borra re tlhogana le gore ke gore re ireng focus eyes on the ball mongwe le mongwe wa rona kwa teng focus are focusing re simolla ngwaga are focusing se sengwe le sengwe se re se dirang are na focused di tshwetso tse dingwe le tse dingwe tse re di tsaya focus are focusing sengwe le sengwe se re se aga matsalano ape are a dira are ne focused maybe se sengwe ke batla o etswale re dirisa from pecho go nna mmogo until go re ante yes ga o betshitse ba retso a re tswenyela mo dintwe ke betshitse ke rekile koloi that's it o ne reka ka lorato ra tlhaloganya go bothoko but tsamaya no o ya go leka go iphodisa go leka go ithuta go ka irang se different la lo no betcha o nna le ene montu dingwaga tse dintsintsi a ba hela bone o sele yo botoka go gaisa dumalana hela gore o lusitse that's it la
ithute go lla bo lela bo thuba pelo o bo wela o bo tsela pele ene mme ha lo rona le ngwana le maintain the relationship ya father and ngwana le botsalano ja lona go nyela le sa ratane le khona go dira co-parenting ACM ha go pala o khona bitsa ba molao e so la reportana but e la ganya go ta go tseregangwa go bona gore ka ira ya sa ba helo ke gore pecho ga se investment. I like that, man. How ntse madi wa netse ngwanyana o ska sola wa rata boa president shaking together and running over. It's not going to happen. Adula tsamaile you lost castle don't have expectations in giving out money. That's it. But right arbichi maybe the pecho me pecho as investment jano borra go le go korleng teng ja ka re buile a re tseng stoko re ipankanye re phuthe methala re khone go rete re age re le tshaba e botoka ke rona re ka dirang ga gona opoka tang a re direla Moremogolo.